kaKristu ngegama likaJesu. Amen. Amen. Ngibingelela abazalwane bonke ngegama likaJesu. Amen. Mfundisi uMathonsi abagcotshwa bonke bala ekhaya ngiyanibingelela ngegama likaJesu. Amen. Bese ngibingelele abobaba athabanye izingagara. Abobaba bonke ngibabingelele ngegama likaJesu. Amen. Abomama bonke izimbokodo abayinsika zebandla ngomkhuleko anginibingelele ngegama likaJesu. Amen. Ngibingelele nabasha neSunday school yonke ngegama likaJesu. Amen. Bese uyambheka lo seceleni kwakho, mhlambe ufike wahlala zangimbulise, mhlambe omunye bongakhulumisana naye izolo, kepha namhlanje ngiyacela ngegama likaJesu beka konke eceleni lokho kwathise ngakho, bese uyambingelela ngegama likaJesu. Sizihlobo zikaNkulunkulu, sizihlobo zikaJesu. Elithizwe kaNkulunkulu sibulisane ngokuhanga ngoba kunothando kubazalwane. Amen. Mama umfundisi kunenye iculo angazo ngiyakuhlupha elithi uphi umhlobo onjengoJesu. Uphi umhlobo onjengoJesu? Akakho cha. Bese siyadumisa ngalo kafushane. Uphi umhlobo onjengoJesu? Haleluya.
bethu basishiyile asinayo omunye umhlobo ongasitonathi athi ngiyakweseka mngani wami kulesimo ozithola ukuso kuJesu osunderstandayo abantu abasiqondi funa kwesinye isikhathi uthi ugijimela kibo uthi ngisize mhlobo wami ngicakekile lana akubuza athi bowuzamani owenzani ucabanga ukuthi uzawugcina ngani angakunikezi lento oyifunayo kepha sinayo lo mhlobo uJesu obonayo ekujuleni kwenhliziyo yomuntu osibonayo isidingo somuntu lo mhlobo nguJesu lisho njalo lethulo njengomntwana kaNkulunkulu ngiyamthanda uJehova angimbonanga umunye ofana naye kukude ukusuka kuye asoze ngamshiya ngoba amazi okuphila atholakala kuye ngisindisiwe bazalwane ngingumntwana kaNkulunkulu ngagezwa ngezono ngiyambonga lo Jehova namhlanje isifundo sethu siyasithola kuzincwadi ezimbili eyokuqala uJohn chapter 12 John bese siyawufunda verse 24 kuphela uJohn chapter 12 bese sifunda verse 24 John chapter 12 verse 24 Ngiqinisile ngithi kini inhlanyelo yakolo nayiwela emhlabathini ingede yafa ihlala iyodwa kepha nayifa ithela tithelo letinyenti Ngiqinisile ngithi kini uma unhlavu kakolweni iwela emhlabathini ingafi ihlala yodwa kepha uma ifa ithela izithelo eziningi esibili sithola ku Psalms chapter 1 amahubo wokuqala sifunde verse 1 sime ku 3 Ubusisiwe umuntu ongahambi ngezeluleko zababi ongemi endleleni yezoni ongahlali enkundleni yabaxolodayo kepha okuthokoza kwakhe kusemthethweni kaJehova ozindla ngomthetho wakhe emini nobusuku unjengomuthi otshaliwe ngasemfuleni yamanzi othela isithelo sawo ngesikhathi sawo oqabunga lawo lingabuni nakho konke akwenzayo uyakuba nenhlanhla kukho sicela sikhulekele Baba egameni kaJesu Kristu waseNazaretha Baba wethu nonemandla Baba siyabonga izwi lakho Baba wethu na umntwana wakho Samile ushilo Baba evili lakho wathi nesambulo wathi usibusiso ukuthi abantwana bakho bafunde izwi lakho bafunde balive Baba wethu nonemandla siyakholwa simukela injongo lenjalo ushike uNkulunkulu wami asikhulume inhliziyo yakho egameni kaJesu Kristu waseNazaretha Baba siyabonga amen Bazalwane izincwadi esizifundile mhlambe omunye angazibuza ukuthi mara usihlolelani lona azokhuluma ngezinhlavu nezimbewu sibalimi kanti thina yini mhlambe omunye angazibuza ukuthi kwenze njani ubona sisemasimini namhlanje kungcono kunye besifuna ukukuzwa hayi lokhu kepha isifundo sami sikanjena bazalwane ithi incwadi la kuJohane sifunde khona uma inhlavu kakolweni iwela emhlabathini ingafi ngiyacabanga uma ungumhlanyeli uma uphotsa imbewu emasimini uexpecte ukuthi bese iyamila kukhula ukudla uzodla kepha awuzibuzi izinto eziningi ukuthi kwenzekani le process yonke uma sekuvele izitshalo kusuka kwenzekeni
lembewu oyiphonsile iyafa emhlabathini uma seyifile abenza iagriculture bazi kangcono uma seyifile bese kuba khona okuvelayo ngeagriculture sithi germinate seed uma kuvela lembewu kuzovela izithelo bese siyadla sijabule linjalo izwi kaNkulunkulu namhlanje uma izwi lifinyelela enhlizweni yomuntu bese liyangena ngaphakathi lifike life lelizwi ngisho kufa kunjani lifike lihlangane nale dot ekhona enhlizweni yomuntu nalezi insile ezikhona enhlizweni yomuntu bese liyavela liveze izithelo liguqule inhliziyo yomuntu bese uba isidalwa esisha lisho njalo iBhayibheli bese uba ngumntwana kaNkulunkulu bese ukwazi ukuthela izithelo bese kuba unothando isithelo sokuqala esivelayo bese libulala lenzondo enhlizweni yomuntu libulala lenhlebe enhlizweni yomuntu bese kuvela khona ukuthandana bese kuvela khona umusa kumntwana kaNkulunkulu uma lembewu iwele emhlabathini uma izwi kaJehova lifinyelela kuwe kuba khona okufayo kuwe bese bheka kuvela izithelo bese kuyafa mina lokhu mina ngikakwenza ngcono lokhu lona akakwenzi kahle ngcono bathathe mina kuyafa lokho bese kuvela izithelo zothando kuvela izithelo zokuzithoba phambi kaJehova. Yes, Lord. Oh, Jesus. Izwi lokuqala uma inhlamvu kakolweni iwele emhlabathini ingafi uma izwi kaNkulunkulu lifike enhlizweni yakho ungaguquki uba ilomzalwane obanenkani ingani laba abasenza ngcono mina mngani wami sihlale khoneni lethu bese siyahleba ngabo uyababona laba abazenza bona ibandla bese liyaqala ukufa uyabona laba abazama ukuzenza ngcono umfundisi umenza lokhu ingani ngoba unabantu abakhe abathandayo unabantu bakhe abafunayo thina senza ngcono kunabo kungani thina ngasikhethi ayikafi le nhlaphu kakolweni enhlizweni yakho uthi yakuthi bese iyafa uzokwazi ukuthela izithelo. Oh, Jesus. Uma siya ku Psalms incwadi kaDavide ngihlanganise nale ncwadi uthi uDavide babusisiwe abangahambi ngezeluleko zababi babusisiwe labo abathi mabahlezi bahlala ngokukholwa bahlala ngezwi kaJehova singathi uma sihlezi bese ngiyamngani wami ekhoneni uthi umbonile namhlanje bekagqoka isiketi esitshekile uthi umbonile namhlanje bekayilokhu nalokhu babusisiwe labo abangahambi ngezeluleko zababi abathi uma bahlezi bathi izwi namhlanje libusisile inhliziyo yami ngibusiseke kulokhu nalokhu bakhuluma kuhle ngoba lithi le leli bafananiswa nesihlahla impande zazo ezinabele ngasemanzini ngoba uma inhliziyo zethu seziphendukele kuNkulunkulu uNkulunkulu ungamanzi wethu usinikeza amandla usinikeza lawo nutrients wezwi ukuthi sihlale ezwini usinikeza lawo amandla ukuthi sihlale njalo sizidla ngalo lelizwi uma sihlezi phansi kwesandla sakhe. Namhlanje amabandla ethu ayatheka amabandla ethu namhlanje amanye ayawa kungani kungenxa yethu thina bazalwane esingafuni ukuthi lezwi kaNkulunkulu lingene enhlizweni zethu bese lithela izithelo esingafuni namhlanje ukuthi lembewu ingafi uma iwela la emhlabathini ngoba sesicetha nasodwa elithi kaNkulunkulu uma nidlana nilumana qaphelani ningaqedani namhlanje siyaqedana emabandleni ethu akasabheka umunye usibani umama usibani akasabheka omunye umama ubaba usibani akasafuni ukuya enkonzweni ngoba ubaba usibani sobheka kabi unkosikazi wakhe ubaba usibani akasaya enkonzweni
ngoba namhlanje ubaba uSibani ungibheke kabi ibandla liyawa kanjalo kungani kungoba imbewu ayikafi emhlabathini iwile yebo kepha ayikafi silizwile izwi uma inceka uNkulunkulu ishumayela kepha sikalamukeli asikalivumeli lenza umehluko ezinhlizweni zethu kepha namhlanje uthi uDavide babusisiwe labo abangahambi ngezeluleko zababi uma sihlezi sihlanganyela asibhekeni ukuthi senza kahle phambi kukaJehova asibhekeni ukuthi senza kahle phambi kaNkulunkulu singafuni ukupleasa umfundisi singafuni ukupleasa umama umfundisi uzisondeze kuye uthi ngifuna ngithande hayi umama uSibani ngifuna lalele mina ngedwa kepha namhlanje masenze kahle phambi kaJehova sihambe ngezeluleko zikaNkulunkulu senze lokhu uNkulunkulu akufunayo ezinhlizweni zethu isho njalo izwi namhlanje uma lenhlamvu kakolweni ingafi emhlabathini soze ithele izithelo kwesinye isikhathi omunye uzucabanga ukuyekela kunini ngiloku ngikhonza sengikhathele mina beka zibheke mzalwane wami mhlambe lenzonde ecindezelayo iyona ekubambelelayo mhlambe lokuhleba okukubambezelayo ikona okwenza ukuthi uzwele ungelutho phambi kaNkulunkulu namhlanje vumela lenhlavu kakolweni ife enhlizweni yakho bese uthela izithelo funa lenzondo onayo uma uphendukele kuNkulunkulu funa lokubhekana kabi funa lokuziphakamisa uzikhukhumeze kuzophela uma uyovumela lenhlavu uma izwi kaJehova liyawufika ezinhlizweni zethu bese lenza umehluko namhlanje lo Jehova uyakuphakamisa akubeke endaweni efanele ngesikhathi esifaneleyo ngoba thina namhlanje sisho ukuthi sifuna ukuba kule ndawo esifuna kuyo ngesikhathi sethu uma inceka kaNkulunkulu isinikeza amazwi uma inceka kaNkulunkulu isinikeza umsebenzi siba nezinsolo sithi ngana boSibani ubenze njena why mina mina ibona busihluphayo asibulaleni le pride namhlanje bese siyamukela izwi kaNkulunkulu sithi Nkosi sebenza ngale pride yami sebenza ngalobumina ngibe isidalwa esisha phambi kwakho namhlanje ngiguquke kulezi nkonde enginazo bese ngiphendukela kuwe ngoba izwi lakho lingamandla izwi lakho liyasiqondisa endleleni uma ngiyawuhlala kulo ngililalele ilona eliyakunginikeza indlela ilona eliyakunginikeza ukukhanya uma uyohlala kuye lembewu kakolweni iyofa bese uyokwazi ukuthela izithelo abantu mabakubheka babona ungumntwana kaNkulunkulu ohlukile babona ungumama uSibani ohloniphekile ngisho noma uhamba endleleni babone ukuhlonipheka babone ubukhulu bukaJehova ngenkambo yakho uma uyawuhlala kuye namhlanje lembewu izofa kakolweni bese uthela izithelo bakubona banamhlanje ohloniphekile ubaba oziphethe kahle ngoba uphila ngezwi uphila ngokulalela izwi kaNkulunkulu lithi uthi omnyoni makhuluma akukabonakali siyoba yikho kepha yena uma khazimulishwa siyawufana naye uma yena vela siyawufana naye bayawubona abantu babone ibandla kaNkulunkulu babone inkazimulo kaNkulunkulu isimbozile uma sihamba ngenkambo yakhe uma lenhlavu kakolweni ingakabuye imayiwele emhlabathini ingafi soze yathela izithelo ingabe wena enhlizweni yakho lithini izwi kaNkulunkulu nalikhulunywa ingabe wena enhlizweni yakho ifile yini lenhlavu kakolweni thela izithelo nxuse uNkulunkulu namhlanje uthi Nkosi uJesu siza eyami impilo yebo ngingumntwana wakho okukhonzayo imihla namalanga kepha ngizweli inkazimulo yakho angizweli umoya wakho ngcwele siza eyami impilo ngithi nangidumisa ngizwe usondele kweyami inhliziyo mhlawumbe umunye besathi ngcono ngihlale ekhaya ngiyeke lokukholwa kusizani ngimosha isikhathi cha mzalwane wami bheka kuJehova bheka kuye
ukhona ukusindiswa, kukhona ukuthethelelwa uma sibheka kuJehova. Funa mhlambe kusigodi sophila kiso bebakwazi njengomuntu ohlebayo, bebakwazi njengomama ohlebayo, bakwazi njengomama ozikhukhumezayo. Bheka kuJehova namhlanje uthi Nkosi uJesu nguwe ithemba lami, nguwe isisekelo sami, ngifihle enkazimulweni yakho. Uyakukusiza uNkulunkulu, uyakusisiza lo Nkulunkulu uma siyawuhlala kuye namhlanje, bese siyawubusiseka ngoba singahambi ngezeluleko zababi, siyawubusiseka ngoba sihamba ngezeluleko zikaJesu. Asimmeme namhlanje lo Jesu, sithi Nkosi uJesu hlala ngakimi namhlanje, siyakudinga Baba. Kwangathi uNkulunkulu angabanathi asisize manje kusikwe phakathi. Amen. Yeah.